Njo hambia dokaya hazinu yautia mdu shengoni harimandongo zinji she hazinu yautukuza mdu eka mdu gifanyo ou muswanifu hayo mana maino mwanzo wasilinda bavya amanzo nabe kaya tirendo adui waheyezi na wala wandu wahafili hawajao wasinganie mataka akabanu ngabwandu wakauja wangalie zinu wangalie azali hausingania mataka hashiri ngawe ngabo wandu hamiso banu na wamwando banu wakauja banu waji wasinganie mataka wende zao wandu wao amhambio kwa suri ona hazi sojema hauka ngarjo banu jarambaze kweli hashiri ngawe naam ngarjo banu jarambaze kweli owenyezi inu wakawena azali wasimbushie yezia azali wasahawa wanambana dawena azali noa hunde yezi wahuashashi harmao walowena azali tijoa wazaheze nsazamaya ngawo bana kutimana yodi mana njoka uduka mhara abaha oho zingaraye mfula mbeho nyungani haka emadui abahangwa wenji ngwambao wowo duanzawo yezia azali anasi na sisi shabakatele interneti ngarambao sisi de ranzawo yezia azali ranzawo na azali anao hauka sisi ekali jabanu ngarambao ze kweli ya heze dona hii zijue sibadili wazendendo sisi de ranzawo azali ha kweli mimi binafsi mide nanzawo azali ha kweli nanzawo azali ya reisisi mimi de nanzao azali hau usonifu wa kweli manama iljo hauka mimi de usubu titi gabili yezendo na hiza hezi ya azali samba insi de namna iza kubladhimu namna kadha wowo wa haja wajiwata hemataka wajiwata hemataka na wao winji wa hao wao dusaza misku za utaha mataka eka evenmanku hamada zinu za feti tizamba mdo zirejeza za asizi za dialogu za semineri za atelier abodo bahanu wandu wao wajao wajua mbeze ndrabo wafusanyeze ndrabo dawanu wahe makoti ya bleu madu ya ruju almuhimu wa wana wakomori walio harma eminyanya ya hezezi zinu hamiso azalingo de afanya mahashenda ya hezi wandu wao ngo buhari waji infiltre ngo buhari kwa sina ndongo wasifikire ekati bahanu watuka uhunda mapato hamanda wapi jao ekati kansinga msite majina yotiki vamana yotiki professionnel wandu wao ngela dimu wa komoru aminio ze fikra za kolonel azal asman wajuwa hamanda wao ukabati mdu ana mabu waloneze vamana sadaula ngwa waju wao amonzana be ka usufu Muhammad Ali Ben Nuru El Fatuhu Muhammad msaidie wandu wao wararu ngwa waju wao wandu wajawa wazingiza wasubana fikira njema ikaturuka wajwacha efeva wileza wandu wangu wajwa no waranti ngwa waranti bokongo ambo wandu badi banu imana ngambia uka hala tu abongi yando bigramse amjoreje yabo hala tingionda yando hala tungi yandu wo wasimbushia azali owinji wasimbushia azali ngwanda gwajwa kutsoju litederi wandi so wasite wao ba wao kwa na ukoza wao wadhukuru yali mhaji ngeda député ali mhaji wavotewa nesese yende yake representant 2015 engeda ngonziani ho ngondo hemidu konishilio ndio asoma professeur wa kamili aka usomesa university arede hatsindu harendo atsinruje harendo atsinru nezi banula ulati upe uho kaindi ajirende opposition yezi wiyo yimbeha ho dans l'opposition hezenrongo ye docteur Hamidou Karihila wode secrétaire général wa parti CRC muda wa mahakume obonze muda wa mahakume obonze azali yaka dans l'opposition il y a kamandi jimla
wahe sirka wahe epart wahe serse engenda hu ngei hongu jendelo hawajau hongu jendelo hawajau ngonishiriyo yesedali sed shehan secrétaire fédéral wahe parti serse mahakume ya kamili engenda hu go pareni vice président mzamani Jafar vice président mzamani Jafar Ahmed Said ahal البيت engerahu ngeitsanda mji gutende yose jamaangu guniko sharafu sha mji wa wesanda mjini habaki harmwe mila mnaganza ba ruwawaza wandu wao ya docteur Shabhan Shabhan le coach Shabhan Abdallah Said Salma engedahu ye gouverneur Said Mohamed Fazou engedahu humishia tena uparosomwisha jau et docteur Katib directeur général wa AMPI mana mumsaweni engedahu ye Musali Jamal engedahu Musali Jamal Naidondo c'est le chouchou du Souf Mohamed Ali Ben Musali Jamal engedahu karari wa usido wenye serse wandu na mafumbo yao dao engwa dahu ngoi ngwa hupareni wonsi pia ngwa hupareni wonsi pia ngwa hupareni yabo yele wando yaka miti serse mimtangazaji na jamaa mikao ngamkubali izo azali yafanya nizo azali yafanya Unishilio ngamkubali zinjema za azali ngamkubali zimbiza yezi ya azali ekeze njema za azali zija ngarizambao misanza mria zihini nduna zambi na zembi misanza ntega abantu balombi asihamba si uhankandro shasi utwe tena na fikire ya hatu izajo kaula dhimulifanye noze nongozi badili Holiho consultant de la République, wanrua Sedi Azali 2016. Rijaya ukaya wanrua CRC, na wanrua wekautsiwa CRC shangarjia uka 2016, wa Sedi Azali ili ya reji ho pouvoir. Wanrua nuli wamru katsua una ya ukaya ngo haruma yesirkali ya Azali yesirtse, wasundusa wanrua hamada wanu ujuelezaji. Yabora hanja jahar mwenreda, balarandi sae dossier, ya himtukufu mjamalifu. Mbaba mchomba wahelejera la mitsamikuji waziri mzamani Ali Naso huishia ukati zamba bala jana uka makadro wa hemisa mihuli wonsi pia wakawatsanganya waka shajari wakawa himilando Muhammad Ali Swali shimeji wangu Mamadu Baba Nuruddin Baraka mrisa ufa mdo hukamziani Baba Nuruddin unishilio wamwimili ya wana wa misami huli wonsi pia wakawahimila mrisa hufa Ali Nasoro hakaeti hawana nao sena siti ya hutba ya hahelelo harmaze miru za shabakati la internet au sukwale wetu ili wandu waeshele hutba ya hae ya heo wa DCS ya huwa kati Ali Nasoro ya kafungawa mbango ya kaya hima ya ka utaha azalia ni kwa uaminifu 2016 hutuba ya hiyo ndio ya ele funvu mbaba Ali Nasoro ya liberili ya azali yere turu ya hayo hindi banuhunu kabati mrudu ngofanya politiki yeni kwa haki ya hayo yeni kwa haki ya hizo msango yeye ya dalia mithali ya Ali Nasoro ele funvu la hindi paskeri huvumbuli ya wanu wanura wavubu wabandaka wasite wakawe na azali waja watolo ani wowo wakaya watolo Ali Nasoro hakaya Ali Nasoro hakaya conseiller privé wa azali 1 ngonishilio
zihisabu habakisha ka yeye ni mbaba wa Azali. Azali yoroha hafungu msafara yende hosoni mwa Ali Nasoro udahoni wozitarani yende ya hundeze conseil za mzee. Azali hakubaluka mzee wa hahe Ali Nasoro Ali Nasoro hamwimilia shendu Ali Nasoro yatoa hausaidi ya Azali shendu Ali Nasoro yatoa haba shilo harmaze nzia zonti peka mga doone shio isho hatoa shio mengoni mwezio eshio shahe duka Azali hanjia harmaze raiza hetare ya enzi hatanaba habisho ka Ali Nasoro doka usahaindi ekatsido wana Ali Nasoro bani aliyo ekahare ya Azali mvu hajoka utahandongo indini hosoni ma Azali ekatsidoka owanawali Nasoro wahunde promotion hosoni ma ezi ya Azali. So dese nongo za jojibi ya mru waka ule wa mru mana konchili. Donc pour te dire ya kabati logique ya he politique ya Shikomori kabati logique ya anengi yomajitu kabwi ni yasimbuha wasimbuha wa utiduaniki wao Fadhila zampunda masuzi yede namna za nongo za Komori za he politique ya Shikomori namna ya kanzi. C'est malheureux bon mwanamba. Donc ekati nandanje nji harma feki nambezi jiri humedi msaidia mjomba wa hezi lo no usukani president wa comité d'organisation zaidi ngabo mara isi wenji walindi wao harma ye fetinu na délégation na une forte délégation walindi wao waje harma fetinu yezinu zonti pia borabila lamina ezinu zonti pia borabila lamina wajeni watoka usi Hassan Tepe haya harmaze ngama zahe pare ya haya ro haya wiho wapashe magari wajeni wapashe magari wabire hata wajoro shabo mmango juu haya eze nyumba za mbuzi zone ziwafali kio handani wajeni walutukangu obonzi wanjie harmenti hatu walao aeroport unishiliyo walao aeroport basi wa mwango jubu aeroport zinongo watoka uziona handani mjeni nyumba za mbuzi ziho hao brochette za mabawa na nyama yode dekor ya mando ye mjeni atoka angu habonze ekahalawa hasihi nguroho yendoho kapitali wenjoso nitso shahurwa inutsingi mbiaro hao aeroport haini mjeni harma ule mengu kamili eka nguroho aeroport yotsobira harma ndongo njema zijisawo ndongo njema zijisawo ujokaenda mjini hula ho kapitali yendi ahunde kudi ujokaenda yendi aroho kapitali ya mengo ndi atembe yendi aone ndongo zisoudunganzia shae kamdu hasiri haina nsi mru yahenda haina msi ilo duniani kamdu hasi ho aeroport ngwendo ho kapitali mbuka ono ndongo zirisawo zirisawo basi hunu mdiero ho aeroport ngu chobo mwango chuya uroho hapo aeroport izenongo za handani mdasi gabilio nyumba za mbuzi za mahata na toli zio hao brochette nge udunge sheitsu shila shapare shila urohe bala hata uje haya mjini wandi sono wandu ze suraya za hao eshabu wiyo ngo iwono kwe dawe mjeni ulawe haya mjini abongo njio da kaula wa haya mjini gonjio gonjio da ubini gonjio hula armaleta hala haulila leta handuli hata bana mbwana ulawe bana mbwani hata uje itanga mjini eze rongo wobo kumedi msaidi mdo kana baraka bomjomba longo kabi zenongo bomjomba zihu intéressé urohe wende wasahe délégation ya 400 personnes ya wajeni
waje harme fetiar waje waone hindi mchimma wone se hindi eshe so shapare ne mahunzi yaliyo ranzilo shwanza shandege hata wasune moroni wewe bomjomba ngo jihonsizo hoifubani aoka zilandongo za upresente wa mjeni ngamjihada yao rahaka mtujua ngamjihada yao sisi karsuona sawa ni zenamna nyinyi monao almuradi sisi karsuona sawa jenamna nyinyi monao van harma zensi za ulo menguenda webe done mafetsiana njaparo nansi nsujua ukanga bonsilo duniani mdunache banatana kama mlido banu mdunache banu yatitsatsa yeiko hadwamba nononguremo nonontsure mimi ntsurema minga mwanzo azali mi hanza azali hakanga mwanzo azali ya reisuisi nswanza azali ya tsudo pula kui mumambaze ndabo mkaka mumambaze azali ngi wahambiwa esijisa wone ziri sao pare ya hangu haya uchamoroni inutsinzi ya usubuti rwenda relalika wandu we hija we riona wazi una zembiza hatu raisa azali hufanya zinji na huisha kabo tsinji arma mabare sijokati shukuria nge pare ya kangu haya ala aeroport kwenda misamihu likaya ngwa haya uchamoroni engesi wandu wenza hikma engesi wandu rijua ndongo ziji sawa na ndongo ziri sawa hatafsiri wabero anezi wabirwa aukensi namna yedesiwao gendesiwao ni mabalu kwake yensi namna yedesiwao gendesiwao ni mabalu kwake bano hata hizo niambao bano aba hizo kazi siele yo wandu bano ambio bano hizo kazi siele yo wandu ngabwalo duni hasira ngabwalo yabo wahisio kabanu nono nguremo nsurema azali ngama mboze kweli kakarja stahiki pare hatu ya ulawa haya isi hemoroni idosu butile ndaba repara ma presida wa ubonse uchamba na mjeri feki anakuli hali bangu ajua wonese hindi garjuru wonese hindi dujarwa wonese la pitale el maruf bravo azali yudimba nungoni una umujuza ikaora isazali ingi wa upara wandu wajiwa iwoni de la pitali bas amhambo yotana kabas kabasi abili kabasi araru ulionga si au troisième millénaire ngamzambondo ngamzirejesu uirjo hosonima ya chaîne libre de Comores nesemedia mtoka udunga bandi ya abantu nanyi mlio mubasharatan aba mridungao kabasi ndongo au troisième millénaire et mavamana wa hensinu wala dhimu wajazi presente wajeni ekati de la pitali el maruf isa dunga abo womnyanya ese nongorlo nizo hunu harmensi hatu za usi presente ya wanru wajeni jeri fahari ukarifanya rongori fanya jauri kachau vanuma hamengo misanu rika hunu rika jau simabiani amrejezo de la pitali el maruf ndiyo basi kabatsimba ndongo worijo kahenjeza yabo kabatsimba ndongo yabili emruji hisi ukagabomba ndongo yabili yalaki murjeri ione so wandu ka inuma maha mengo misanu rirenge istiklal rifanya jau mracha jana bi si wandu raundi wa lycée le premier lycée ya toema elite wa ensiato pia avant même l'indépendance ya haja hamiso banu rajara kahindare ndera tsulo zenguo ne balo zimfaransa ndiambe ngondo ya renge emiliari ya dia réhabilité le lycée Saïd Mamechek c'est de la honte zihutabisha tikozero yangu swafi haka imana nakoza na bakaula de Faransa dia ja ulitoreyo wala mimi ni gomba nao mimi naye bana hakanga mgombano mimi naye wakumuli watu wangu ndongo washiri ndo
bahana kautoa ze grifu zangu wakumuriwa ndrambu yokaya mimi ngami contre ne siasa ya Faransa banutiju da harme opération Wambushu. Tout le monde a vu, les vidéos sont là, mes vidéos sont là bu irjo na haini fikira na haini bana zawana no rigabilie mzungu ya rohe banutiju ya Mfaransa oyi ya rohe banutiju yendezae yongami partant shada bonsona wabili mwana mkomori nsona wararu dabu nsona wabili nsona wararu watso hundi haitwa shabiri hamade shahangushin hauba hundi haitwa shararu shwandu walu ya bano nsipia ngoma buzmeti buzmeti unishiriyo donc yabo tikanzani honese nukaya yefetinge hudumlwao ngiona umidi msaidie ngu organize ngutofanya izo ya johambiwa nizo daula wa jomabia kado paro jowesa aka umidi msaidie nge mfano haruma ensinu haruma wandu wajitole hata sababu azali nge mfano nge number one haruma wandu wajitole hawanza azali heni rongo azali ya jo ufanya no azali zimnikeshe umedi msaidie nge number one hadungwa ni Yusufu Muhammad Ali Bello waowa hili izo dezenkinga za azali alafu nswami nukasa nunga joenda nai bon nime position hangu da yona hamba mitsido virahunu position hangu ndiyo nsona essence ya upara wandu abaha rekeri wa unesendi voilà. Marhaba menji Ibrahima Inusa holo juma zihabari zinu hauka hushindi hueleza hushindi mruharambua ya ukaya harmale suala linu ikauladhimu ulifenle udo wenda mno lakini ngahole suala wanduwa juzi sao zinyakati za msozinu nadele suala husu ye 5G yeba kweli le shirika la Anertic kwa tsuhisi zinurambao ya ukaya ngeladhimu warengezi wajibu zao zwapasao uharmale suala husu ye 5G. Karna ubasai mihono ensi hatu ilengwa anotage ngunishilio bo ifu karina mimi ngamzambondo sina ubasai mihono ensi hangu inu ilengwa anotage ilengwa anotage juma utsamba ndrabu ne madhamana wahe ye telecommunication ya hensinu madhamana wahe telecommunication ya hensinu kwa na ujo urenga uwa komodi wa warege anotage wawatsonze zedamu hauka kumrulo na ambahindu ujuo hayeha hauka ye telecommunication ye mawasiliano ngao muhimu abahabu manama ye internet ngio muhimu abaha eni mana ulo duniani lelo ya irumi lakini ye internet ngio ghali kabasi hindu shilo ghali bonsi jubanu mjuma ye internet mjuma connexion kabati hindu shilo ghali bonsi jubanu mjuma ye connexion ya Comore Telecom na Telma wanomba yazi ngunishileo rirengwa ya kiba ya hatu irengwa pia hata sababu dema wasiliano ngunishileo usikitifu wenda mno swafi heni rajokanisho shiketwa maya ya hatu gasungo urengwa ne Comore Telecom hainisha jokatwa maya shaime na mkomori gasungo urengwa nele shirika la Telma mfano mwizo dukaya angalia connexion ya mana ulo Faransa di mana ulo Faransa namna yangalia wifi ya kaunda au connexion yotima pesa 7 euro ralma jana mfukare ngotioleda hola hao wifi ikao goirumio hata mwezi wa kamili realma sisi hunu ngekao ziwizitana na ziwiziranda 100 euro hala kulli hali inunsi ikao ngenyononga rsonzo zedamu wa Komori ye halati ngiyo yando harma halati ya mando de sirkali
akaketsusa serikali ijo udaza akamano serikali adli shahayo adli uadilifu unishileo karna ucho urengwa namna ino jao rihangisiwa haini rijo hunda ritumu rihundu risorumia harma masuliano ala kulia wakati uja ramba propose hindi gramze kabati maraya wa Komori kwa na unangaria maraya wa Komori kwa na unangaria ngamdailie maraya wa Komori jimla sinsinongo zangu amiche she maraya wa Komori kwa na unangaria hakwe maraya wa Komori wanu manaifu unishilio yani wodo msiba mundo nuo kabati ngongo za watu ani yanjoka uzita nzidaili wanansi wa Komori bano maraya wajo unangaria ngwajo huishia haba dinunungu na haki nunungurungu ondro nununguri dafiu abadi si isa niswabili ngwajo ule mailene madaba hawasa wale rumazafa wala wale mailanazi ntibe wala le wasiwe zinarongo njohamba banu abanga mwishidi wani wandu yabo wawenji c'est des milliers la wanadamu walo en direct almesha bakati internet ya ni chaîne libre de Comores c'est des grands médias le tengoli lomba bahali yabo lidungawo isoramba banu ngwaremo kotsi unji wao ukango dafi ule taifa shabozi sabo ema waziri serikali wanuri watumboliza weshaya gwacho ishaban masihu shabozi sabo na kiabo ya dohamba nunu na kiabo ya dohamba mnyanya sisi rinyamili yangaredo namna kadha hati waziri wa masuliano kana barongo umuri ujo kambe indi ndogo mujuzanda ubi umuri atoka ufanya haruma se tabu zile mawo wanansi ne telefoni ya ughali iliyo harmansi ujo kambe indi gena fursa hindi ni umuri waziri kana ujuarongo gena fursa hindi baishi hamba kana huishiliwa kana huishila shefu Izabari kana huishiliwa sa bobo mwana samba kaima gendarme wala vimu watie ordre wa régule wo fontaine wo mwana yasoma mengoni mwana wasoma bobo mwana fontaine nzima mengoni mwana wasoma banu tiju harme nongoza usu telecommunication lelo yedo ulo nae a enertique silence radio kama simrulo a enertique abo dos mutualiser mtui harma isoramba wan jabo itsinga jokaenda ekema gendarme wala dimwa te ordre wala dimwa réguler mashirika ngwajo kaudaza wabulie jau nyanya wa Komori wa dhulumi wa banu hata ndushishinuke bomtumamu banu ye connexion yonge hulwao niba nge hulwao ne daula ya Komori wa hulu wajanyo banu enke sanza nikaze kifu harma onvao nwambia uka karina uva nafasi harma swala li ngokaroje waziri wa masuliano waziri wa masuliano zabo tsatsi mpara washanti na humfanya guguru nureje sije nwambia ukaya la suala la huando hazi wa aeroport hata naba haka wajatula hata pitus lelo tarahime ngomili nansana tosana salamu